Ki Jingjia Sha Tambor ya ki Kristan kelengki benta jongkari India kempat sange setia Henry kidang yai peteng baik jan man la kisngi. Ya kini ngilaban saki lingba kilat petai kubor per bat ki jingyo ring durki ki pala sapriang keleng ha kirensan sosial media. Kawai na ki video ke pala sapriang biang ha kirensan sosial media mat kepala penmiru ha katuk kubor jongka Union of Catholic Asian News UCA menta kasngi ka khatnyu tri uyayong araja arpsau. Laong ba kisit nyam Hindu ki belariam da ki jaing rongso bat ki jany badeng harendang ki larung jubor ha school Saint Mother Teresa English Medium School ha kasnong kena pali Mancherial District Kajela Telangana Hasau India ha ka khanreu tri uyayong kini kisit nyam Hindu ki belarung jubor syapo kan ke school man penpai ya ki jingkhang yet bat lentemru ya ki khiu senteu bat pertaru Jai Shri Ram bat kawang mauru ya umodur jong Kamodar Teresa kepala penyeng hakmat jong kaget kani ke school. Kini ki pai burshit nyam kelak tak tiru ya Father Jaimon Joseph ubaderu manager jong kani ke school. Kato kani kelak thap bat kuraru ya unadin penpau ne Father ubaderu member jong missionary Congregation of the Blessed Sacrament syakalat petai kubor ka UCA. Kini ki pai burshit nyam ki bala bitar tenge ikinong penyai kani ke school namar ka jing bamsha ka jongki bandriam kiriam nyam Hindu jongki hapo ke school ya ki kena school ki badai nakan nyam Hindu. Kato kane ki kena school ki lariam baik da kini ki jai riam. Ki bor penyai kani ke school ki bala shim jing toket ya ki bat paru banwan mi ya ki kimi ki kpa. Henry ki letu baka desi benta ka jing le nyam ka ba huis ngi ka jongki. Kila danru ki kena ki ring video ha kapor bakila kentai ya kan negariam hapo ke school. Bat lapan sapriang keleng harensan sosial media. Hadu bala pelong ya kini kisit nyam bandung jubor bat penjulor ya kan ke school ha kate ke sengi. Nakaliang ki bor penyai ke school kila ujor sya ki bor pulit akan ke thany Henry omsyam ladon kino ki jingkem ya kini kirunar hadu menta. Henry kila register case kelai kinong penyai school da ka baki keno ba ka jingle ka jongki kalong ka ba penmong ya karkom ngai nyam ka jongki. Penpau Father Jaimon Joseph syakilat petai kubor ka UCA. Kajela Telangana ka badai ka pelasensyar da ka parti kongres. Hadin ka nega jingjia la pha ik pertan CRPF bantem ya ka nega jingjia ha ka tei ka jaka. Kajela Telangana ka badan R% ki Kristan na pring ki lifesan million ngot kinong snong mat ka ba prapo persen ki badai na kan yam Hindu. Kanega long ka bakat kum na kalat petai kubor ka Union of Catholic Asian News UCA.